voina chuan India siam chuak ngei fighter jet Tejas MK1A Thlawhna zang khai le thatak mai hi kan pi chiang le don ani Hindustan Aeronautics Limited HAL Tejas MK1 hi engine pakhat nei Thlawhna zang khai le mun thang thanga man thai multi-role fighter 4.5 generation Thlawhna thiamna sang tak nei ani a MK1 aya achangkan le zolna te chu Active Electronically Scan Array AESA radar te mani in vena khol changkang jok te le Thlawhna enkol na man ro thar te an ni a engine man hi GEF 404 IN23 ni in ral thuam tam jok vo thei tura hardpoint pariat atanga pakua vel nei ani bok Tejas MK1A technical specification asiam tu manufacturer Hindustan Aeronautics Limited HAL te siam ania GEF 404 GEIN23 after burning turbofan engine mangni in achak zong max speed hi Mach 1.6 atanga 1.8 darkar khata kilometer sang khat zakwa somsari panga atanga darkar khata kilometer sang ni zani somni vela thok chak thai ani bok max takeoff weight hi kg sin khat sang thum zanga atanga sin khat sang li vel ania payload and hardpoint pariat atanga pakwa omin ral thuam ton thum point panga atanga ton nga point pathum vela rit pur thai tur ani combat radius abai hlat thai zong hi kilometer zanga atanga kilometer zariat vel thleng ani boka thlo thui thai chin range kilometer sang thum ferry range ni in a thlo san thai chin service ceiling hi feet singa vel thleng asang ani mason na tharte hi upgrades ELM 2052 AESA radar electronics warfare EW suit changkang jok le digital map generator le smart multifunction display te anni weapon package MK1A hi ral thuam chi rang le changkang tak pur thei tura siam ania AAM air to air Astra MK1 MK2 BVR beyond visual range mu phak lo na mun theng kap thai missile te Derby le R73 te apur thaya vana tanga lei air to ground Spice 2000 le smart anti-airfield weapons SAAW te nimokin internal gun 23mm twin barrel cannon silai lian anei boka Indian Air Force IAF chuan an fighter squadron Indo Thlawhna rol ti chaklurin MK1A Thlawhna hi zasomni pakhat chuang an order to a HAL in an siam mek ani Tejas MK1A hi asiam chua hun na zirin adang lam hret thina Thlawhna pakhat man hi crore zathum atanga zathum som panga vel textile lavin ani tlang pui order thar September sang ni somni panga sarkar in Thlawhna somko pasari a order thara khan awa in crore sing ruk sang ni zathum somsari zet sen ania hetalan dan chuan Thlawhna pakhat man hi ral thuam le aman rodang te nen chuan crore zaruk somni vel ani thuak ani indigenous content India siam Tejas MK1A a hian aman roman za asom ruk panga chuang hi India rama siam ania hei hi atmani barbara tatana mason lian tak ani radar thar ama ain radar thazok utam AESA radar an hmanga hei hian mel ma Thlawhna hla tak atangin amu thai ani suyam raksa kawak hei hi mani invenna electronics warfare suit changkang tak ania mel ma radar le missile laka a inveng thai ani